Thantlang NLD Zung le Tatkung a SAC Ralkap Pawl Hmunhma an la Khawh Ṭhan Hakha in Thantlang lei a Rallam asialmi SAC Ralkap Pawl chu October nikul le niruk a Thantlang Ralkap sakhan Tatkung le NLD Zung a an phan tia Thawng kan thai Hakha lei in arami SAC Ralkap Pawl ni October ni hlei ruk a Tita le Thantlang karulak i sitari camp le otu tlang sakhan an lak nu a Thantlang Khat Chung a an hunlu kho hi asi Chilen chawza Ralkap ni an raklak chiami Thantlang khwai i Tatkung NLD Zung le Palik sakhan a SAC Ralkap Pawl chu hmun an khwar i Chilen chawza Ralkap na he pe tlai in Kahdohnak a October nikul le nisiri zong a Thantlang Khat Chung a i Kahdohnak a i SAC Ralkap le ni fighter jet in bom thlaknak zong atwa October nikul le niria chunshong zong a SAC ni oi 12 van long in Thantlang khwai i SAC Ralkap Pawl cha a thilri athak tia Thawng kan thai Ramri Kahdohnak a Thimi Meitei Hriamtlai Ruak pathum chu PDF ni India sin a apek India Myanmar Ramri tamu pengchung i Kahdohnak a Thimi Meitei Hriamtlai Ruak pathum le anung in an Tlaih mi pakhat chu NUG tolrelnak in Assam Rifle sin a an up tia Thawng kan thai October nikul le nithum a tamu peng namun khote a achangmi PDF Kuki National Front le SAC Ralkap karlak Kahdohnak a SAC Ralkap lei in Ral Adawmi Meitei Hriamtlai People Revolutionary Party of Kanglei Phak le People Liberation Army in Minung Pathum an thi pin a adang pakhat chu PDF le Kuki National Front ni anung in an tlai SAC leitang in Kahdohnak a Thimi Meitei Hriamtlai pathum na i an Ruak le anung in an Tlaih mi pakhat chu NUG tolrelnak in October nikul le nili a India Ralkap Assam Rifle sin a an pek na tia thai asi Hakha-Timit kar Kahdohnak a SAC Ralkap hlei nga an thi i Pali an Tlaih na Hakha le Timit kar lak Hriamtlang Kahdohnak a SAC Ralkap lei in minung hlei nga an thi i Major Rangtal in Ralkap Pali chu CNA le CDF Hakha ni an nung in an Tlaih na tia Thawng kan thai October nikul le niriat a Hakha khapong i Hriamtlang SAC munkhornak chu CNA le CDF Hakha ibom in an lak i SAC Ralkap a Thimi le anung in Tlaih mi an umpin a Meithal Zunkwa le Zankwan Cheu khat zong CNA le CDF Hakha ni an lak anung in an Tlaih mi na SAC Ralkap Pali lak a Khinmong let tia au mi Major Rank Ralkap boy pakhat zong atel tia thai asi Hriamtlang Kahdoh liao a SAC Ralkap ni rungtlang in an ka mi Hriampi ni Hakha khothar a mi minung Pali a hliam hna i ngak chianu pakhat le kumsom sari le kumnga shong Peter pakhat chu Zung a an kalpi hna October nikul le nikwa a SAC Ralkap Pawl ni Hriamtlang a mi CNA le CDF Hakha Ralkap Pawl chu Hakha lei in le Timit lei in an rakdau than hna i saunon pi an ika hnu a Zankwan le chambau Ruang a CNA le CDF Hakha Ralkap Pawl chu hnu a an pil than tia thai asi Matupi Kahdohnak a Thimi CNA Ralkap le CDF-Matupi Ralkap Ruak an lak kho Matupi Kahdohnak a anunnak aliam mi CNA Ralkap pakhat le CDF-Matupi Brigade 2 Ralkap pakhat na i an Ruak chu October nikul le nikwa a an lak kho na tia thai asi July nikul le niruk a achangmi Matupi khwa Kahdohnak a Thimi CNA Ralkap Captain Phungboi Ruak le CDF-Matupi Brigade 2 Ralkap salai pita sang na i an Ruak chu October nikul le nikwa a kan lak kho tia CDF-Matupi Brigade 2 Ralkap ni thaitarnak atwa Salai Pita sang le Captain Phungboi hi alwan chia thali a achangmi AA Chim Brotherhood le Chinlen Council Ralkap na karlak i Kahdohnak a Thimi an si tia CDF-Matupi Brigade 2 ni alangtar CDF-Matupi Brigade 2 Ralkap na ukchui tu bu chungtal na le Khawh upa na ni Salai Pita sang le Captain Phungboi i an Ruak chu Khrifa Phungning in October nikul le nikwa zan lei a an vui na tia thai asi Falam a nu pakhat Hriampi Ruang a athi Khuami Cheu-Thum Cheu-Hnih an zam chang October nikul le ninga in a thokmi Falam Khat Chung Kahdohnak Ruang a
tual chung mi nu pakhat anun nak aliam i Falam Khuami Cheu-Thum Cheu-Hnih ni khwa an chua tak chang tia Thawng kan thai October nikul leninga in nikul leni riat tiang Khat Chung a Meitei in Kahdohnak a i SAC Ralkap ni an ka mi Hriampi Ruang a tual chung mi atlom bik minung pathum Hriamha an pu chang October nikul leni riat a SAC Ralkap ni an ka mi Hriampi Ruang a kumsom thum le kum riat asimi siang in cha chim tu nu pakhat anun nak aliam atu bantuk in Meitei in Kahdohnak a cha a Falam Khuami Cheu-Thum Cheu-Hnih ni Falam khwa an chua tak i kyang kap khwa Pawl a ral an zam hna tia tual chung mi ni an chim Falam Khat Chung i Kahdohnak kong he Meitei in CNO CDF lei ni atu tiang a chun mi zapi sin a Thawng Thantnak an tua mi a ri lo Chinsta Judge Dilak le lasak a zuam mi Pali zuam nak in an chuak Chinsta lasak zuam nak a Judge atuan mi minung Pali le zuam nak a atal mi lasa tu minung Pali chu zuam nak in an chuak tia Thawng kan thai Chinsta lasak zuam nak a atal mi Samson Khentui ni nu pakhat ning changlo in atong tham Timi Ruang a Chinsta ni Samson Khentui chu Facebook Live in mizapi mai a becai nak an tua hnu a atu bantuk in boibai nak a hun chua hi asi Chinsta Judge Phoebe ni October nikul linikwa a Chinsta Judge Sinak in October ni Thum a arak idin changna kong mizapi thai in athan hnu a adang Judge Pawl le lasak a zuam mi hna zong ni zuam nak in an chua nak kong Thawng Thantnak an tua ve Chinsta ni mi du dan nak policy angai mi ruang a kadin tia Phoebe ni ati i Just special power Timi nol ngai nak mang in mi cheu kha chu chance tang am pek ton hna tia alangtar chance ta judge atwan ve mi chung oi Catherine le tong hian zong ni judge si nak in an idin nak kong an than cheu i thasak zuam nak a atal mi hna Isabella Jingdot par Henry Boy uk thang Rebecca Van Dot Chin le Samson Khentui zong ni zuam nak in an chua nak kong Thawng an than cheu hna AA Bauchan in CDF-Matupi Brigade 1 ni Brigade 2 Hmunhma a Ralam an sial Rakhan Hriamtlai AA Bauchan in CDF-Matupi Brigade 1 ni Brigade 2 Hmunhma a Ralam sial nak an tua cha a Brigade 2 ni October ni somthum le ni khat a Ralrim pek nak cha a chua Hmunhma ngai tu hnatlak nak tal lo in a Hmunhma ni Ralam sial loading le sakhan sak loading in CDF-Matupi Brigade 1 le Brigade 2 karlak a hnatlak nak an rak ngai na in chu hnatlak nak chu CDF-Matupi Brigade 1 ni azul lo tia Brigade 2 ni alangtar Chim Brotherhood chungtal Brigade 1 ni AA Thazang i Bauchan in Brigade 2 Vokok Battalion Hmunhma a Ralam an sial long selo in sakhan zong an tua cha a Brigade 2 ni du lo nak fak pi in alangtar cha chon nak siang in le byak in Pawl a AA le CDF-Matupi Brigade 1 ni Hmunhma an khwar long selo in tol chung mi hna tler khont nak tlai khi nak le kal phi kham nak zong an tua tia CDF-Matupi Brigade 2 ni alangtar atu bantuk in AA Bauchan in CDF-Matupi Brigade 1 ni atwa mi thil thalo Pawl hi angol zok lo asi a chun an hu zul boi bai na kong a tuan vo an lak di lai tia Chinland Council chungtal CDF-Matupi Brigade 2 ni Ralrim pek nak atwa USA CNF le Chin mi phun ram dai nak rian tuan tu bu ton nak an ngai CNF upan ha le Chin mi phun ram dai nak rian tuan tu bu CPRI chu November ni khat a Indianapolis khwa e CBC USA Zung a ton berua nak an ngai tia Thawng kan thai chu ton nak a chun CNF chairman pu jing chung le CNF ramleng secretary pu boilian mangshwe mi CNF palai bu le CPRI chairman Reverend Dr Byaklian thangshwe mi CPRI chungtal upan ha an ital khau chu ton berua nak a chun Chin mi phun dau thlan nak a zaitin da thong chin in kan kal kho lai ti mi kong le then thek lo in hun khatte a zaitin da Chin mi phun hi kan kal chi kho lai ti mi kong irwa nak an ngai atu tan berua nak ni hin mai le Chin mi phun cha a thatnam nak ngan pi achwa pi lai tia an zum i ton nak a atal mi kapni upa hna zong an lung sangai ngai tia Chinlung media ni alangtar Chin mi phun ram dai nak rian tuan tu bu Chim Peace and Reconciliation Initiative chu CBC USA le Chim Baptist Association of North America ni Chin mi phun karlak a ram dai nak a nak ha rian tuan tu ding a an rak dir mi asi Khat Chung a SAC ni Mindat a bom voisom sari le voisari an thak CDF Mindat Ralkap Pali an thi
October Khat Chung SAC ni Mindat Peng Chung Vanlong Bom Voisom Sari Le Voisari Athak CDF Mindat Ralkap Pali ni Nunnak Ampek Tia Nizan November ni Khat CDF Mindat ni Thaitarnak Atwa October ni Thairat Mindat Peng Sargifo Fighter Jack Penhi in SAC ni Bom Pali Athak Athai Jing October ni Thai Kwa Zong Mindat Khopi Chung Bom Pathum Pe Tlai in Athak October ni Kuleni Ruak SAC ni Waitwal Vanlong in Mindat Khopi Chung Bom Voisom Sari Tiang Athak Chap Hi Vanlong Bom Thak Nak Pola Hin CDF Mindat in Thimi le Hriamma Apumi an umlo Thai Asilo Asana in October ni Kuleni Sari le ni Kuleni Kwa Accident in CDF Mindat Ralkap Pakhat Athipin Adang CDF Mindat Ralkap Pathum Zong ni Ramcha an Nunnak an Pek CDF Mindat Ralkap Pathum hi Zai Ruang Ada an Thi Timi Fiang in an Langtar Lau October Khat Chung SAC Ralkap Pawl ni Mindat Khopi Chung in Cheu-Thum Zong an Khang Tia CDF Mindat ni alangtar SAC Vanlong Kahdohnak in Chinram Hakchia Kul Lakwatal in Minungza Lepariat an Thi Chang SAC ni Chinram Chung Vanlong in Kahdohnak Atwa mi Ruang Kumthum Chung Hakchia Kul Lakwatal in Minungza Lepariat an Thi Chang Tia Chin Human Rights Organization ni October ni Cheu-Thum report achwa Chinram SAC ni Kumthum Chung Vanlong in Kahdohnak Voizanga le Voilhenga Atwa Bom Voi Thongkhat le Voizanhi le Voi Cheu-Thum le Voi Kwa Athak Tia CHRO ni alangtar SAC Vanlong Kahdohnak Ruang in lau zali le somsari an rok ral chu chung chun chachon nak siang in kul le hni byak in kul lakhat si in paruk le buddhist byak in panga an rok SAC ni Vanlong in Kahdohnak Voizanga le Voilhenga atwa mi chung Hakchia Kul Lakwatal in Minungza le Pariat an Thipin Hakchia Kul Lakhatal in Minung Zahni le Cheu-Thum le Pakhat Hriamma an Putia CHRO report ni alangtar atu October Khat Chung Zong Chinram Thantlang Peng Matupi Peng Mindat Peng le Kampalat Peng SAC ni Vanlong in Kahdohnak Pe Tlai in atwa tia Thai asi